دوستان عزیز سلام علیکم. ما از سرپاسکنی اومدیم، یک جای اومدیم که بلک وایت نام داره. این باربر شاپ در دوشنبه. تمامی استای با تجربه همش در همینجا بوده. از میبینید که تا کدام درجه با تجربه اند و با نرخ دسترس میکنن باردار در اینجا خیختون خیت نده. از میبینید کنج خیلی پاس میکنن. چیکار میکنی واسه؟ من سرپاسکنی رفتم.
хайна дӯстони азиз, чӣ қадар ки мебинем уже пушти кардем бир омадем, дар ҳақиқат ҳам устои бо таҷриба буда, корои духтароам диден, корои бачаҳоро ҳам диден. В общем, биёен ситкаи 50%, айноми канали Некаш, моро интизор ай. Чӣ қадар ки дар ёдтон гирифтен, white black